Ja sam Goran Čipčić i živim sa babom. Moja baba proizvodi Zorinu mast koja je naslijedila svoje matere i to je prenijela na nas. Čemu služi Zorina mast? To je lijek za opekline, more za hemoride, za rane. Dobro pomaže kad se dojka odstrani, zračenje to je isto. A može i za druge sve rane, ali ja samo garantiram za opekline. Neću varat. Moja je mast išla u Afriku, u Njemačku i u Kanadu. I svi su se čudom čudili kako je to dobra lijek. Meni svak reče, bako je se ostavila recept, nemoj umri da ne ostaviš recept. Nas je bilo 4 u familiji, ja sam bio najmlađi i financijski nije bilo baš izdržljivo. I tu je veliku ulogu odigrala baba sa svojom kremom kako bi ljudi dolazili, kako su bili oduševljeni i zahvaljivali na svakojake načine. I samim time pomogla mojim roditeljima da nas digne na noge. Odlučio sam pisati ekonomski fakultet i smatrao sam u tom trenu da je to za mene najbolja odluka. Nisam htio sebe priuštiti život od svojih roditelja. Ne da je to bilo loše, nego se jednostavno želija puno više i bolje. Dok sam sve to vrijeme radio i studirao, nisam bio sretan, nisam mogao pronaći sebe, jednostavno nisam. Jedne večere ja sam, to nikad ne zaboravio cijeli svoj život. Ležao sam u krevetu i meni jednostavno ko da je s neba palo babina krema, može se tu nešto napraviti. Ja, imao sam tada 22 godine, nisam praktički ništa postigao u životu, ja dođem svojima u kući i kažem ja ću napraviti posao od babine kreme. Silni komentari, di ćeš ti, neće to biti dugog roka, baba se bori za to, kreće ti neko recept, bojišće nas da se kaže. Totalna negativna energija, ne zato što oni mene žele loše, nego se jednostavno boje, ne sam zacrta, ja to moram naučiti. Ja sam babu satrao. Baba objasni me kako i na koji način, to je trajalo, neko možda naučila za 15 dana, ne trebalo mjesec dana. Jer sam stvarno htio da to ispadne kako treba. Zorina mast ne smije izgubiti kvalitetu koju je stvorila baba. Zove me čovjek iz Zadra. Ej Gorane, da li tvoja krema od babe Zore, Zorina mast može pomoći kod svrbeža? 6 godina ja ne mogu spavat, mene to svrbi, probao sam svakojake kreme. Ne znam kako da riješim taj problem. Ja sam rekao iskreno, neću vam garantirati, ali imamo iskustva kako pomaže. Čovjeku se to svidjelo, odlučio je probati. Kad je mene čovjek nazvao i rekao da on više nema problema sa tim da može mirno spavati, to ne može zamijeniti sve pare ovoga svijeta. Jednostavno, predobar osjećaj. Ja ću pomagati ljudima. Ne postoji lipši osjećaj na svijetu kad znaš da si nekome pomoga i da mu je krema pomogla, a ti zauzvrat dobiješ bocu vina. Starta Hrvatska mi može puno pomoći oko mog posla i kad sam ja vidio taj oglas i na televiziji, opis cijelog projekta, opet taj neki klik. U tome svemu sam vidio priliku da svima predstavim svoj proizvod, ali ono najbitnije, da babu učinim ponosnom za sve ove godine šta je pomagala meni i smatram da će moja poduzetnička ideja danas, sutra donijeti krug moje familiji i ako Bog da životnu stabilnost. Tribaš ovo, ko će te plaća porez, pa tribaš imat ovo, tribaš i toliko je toga tribalo, ali taj nekakav osjećaj u mene, ta neka doza hrabrosti, jednostavno vodio sam se sa tim. Moja teorija koja se vodi kroz cijeli ovaj proces je kada ti bude teško, moraš upriti još jače. Nema odustajanja kad ti je teško, nema upri još jače i to je to.